من نوچه بلتنا کرمانچکیرا روجاشما وشبون یادنمای دلال اورو 27 مجدار روژا سراغیری نارونایشی PKK یا ریوال نای دواک PKK آمیرونای نفیس را حتی کویان کردستان چارلت کردستان و تبر ولایت جایوک کردی جوینی ناروژا روناین PKK به نمایشان به جوشی دا گرد ینا بمباره کردن هر زوبین در حق رشد خیلی ریخستن و پارتیان را اسکره کرده سی آمیداین مادزی بلتن خود او جای هرا بده نابابدی نکازی بلتن ما نیادن مای دلال اورو سیرسو ششین سراغیر رونایشی پارتیا کارکر کردستان PKK یا PKK روژاک روناین را حتی ناروژ کانجی مرحله را راورد و سنی رست نا مرحله ما خبر خود پیا تماشا بکری توخم PKK سران حوتا و هیری و حوتا و چهاری ده انقره چبوک و توز و چایر دامه اشتن پیجو کمبیاین حوتا و ششی یه انقره دیکمنده قرار پارتی بینامه داین چارچوه نا قرار ده شورشگران آچاق کردستان ده نزید ده ساری گرین رامتی نتیجه نی گرینان ده بردر گرد و گرانیامی داین شورشگران آدمی حرکت آپوی را حکی کارر و کسر و قاند رامتش گرینان رخصین کردیش کردستان دزو حشت گلانه حوتا و حوتی ده دیل وقت بجور هریش کنترا آمکشتن سرنا هریش حرکت آپوی لزا گرینان خود تنظیم کردش و کردستان ده سیان کمبیان وراشتی بعدنی کمبیان نمایش و گرینان حرکت آپوی قادر خوی پیشنک و کمبیان خوی عن مهم و تاریخی وراشت کمبیان 27 مجدارا حوتا و حشتی قضايا آمت لیجه دوا فیستفرازیا و 22 قادرویان پیشنگ توربی و نا کمبیان زی کنگره روناین PKK اعلان کردن. آدم رتپیا اندی تکوشین آزادی برنامه پارتیا کارکرین کردستان دا امیرامتن. darbe de südüdü ilon ra tepiya kadroyu PKK bi hedef zext u zorvajiyan kadroyun rayverin ra piya bi seyan kes amete pişten zindanandı işkence u katliaman ra verdi. Şahsi kadroyun zey Mazlum Doğan, Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Mahmut Zengini, Ali Çiçegan zindanandı ebi xoverdayne gird u ebi berdele giran armanca teslim groten puça meyvetin u PKK rasnay merhale da bin. PKK de supancı tabaxa 84 de ve çalaki tarihi dehe u şemzinan dosti ve radagirkeran xoverdana tefengi da despekerdin. Pela seridanazi sarani 89 tepiya destçi kerdi u napel sar be sar velay Kurdistan bi. Sarani nevaira tepiya endi PKK zaray velat u tebere velattı heti siyasi, zuani, ekonomi, külturi her hetira güreyne xo vela kerd u xo saz kerd. قوات داگرکر و دولت ترک سباوری گروتش PKK نویجوت مها نوا و حشتی دوسته ور رایور شهر کرد عبدالله öcalan komployu که ماوین توی وراشت لان نا komplo نزی پیروک نهریش و پلان ور PKK نیراسیای عملان خو چقه فرمیت ده هیرس و ششین بوزی لا PKK چورس دی سرار وشی وقتو تکوشندانا و اورو اندی تنیا سبا کردستانی هر زوبین قاندی سبا پیروکین شارم بندس بی اوم داخل اسناین ریناین اورو جای رونایش دوافیس دزی ابجو میتینگ و نمایش رونایش سراغیر PKK بمبارک بی به هزاران کسان ناروش سلامی کردی. PKK 27 مجدار 1987 de deva lice fisti که malbata zorludu ابجو کنگره آمیروناین اوروزی به وسیله سراغیرا هیرس و ششین روناین PKK de کردستان جان وری خدای جای روناین دوافیس ورکه malbata zorlu platform آمیروناین و پوستران رایور شهر کرد عبدالله öcalan İrapiya yeşoreşgeran rayver Mazlum Doğan, Kemal Pir, Hayri Durmuş, Sakine Cansız Rapiya, Hayri resmi kadroyan hareket serbesti ameyalıknayen Serraya Ahmet Lice'de Hayri noktayanda Ali PKK, HPG, KCK, YPJ و YPG alıkyay Eskeranzi Serraya raverdin de Hayri cayanda noktayı geyrayiş ronay Hezaran Kurdistanı şide vafis u tevri miting bi.
شیریگو که دوافیست عربی سروگان بجو PKK بجو سروکاپو بجو خورداش کوبانی برس کردی تمثیلکاران KCD رایوران ده به پراپیا خیلی کس توری میتینگ بی میتینگ دقسیان سیاست مداران و تمثیلکاران رخصنان راپیا خیلی کومی موزیک زی صحنه گروتی هزاران کسان به گروتش گووند راپیا رونایش PKK بمبارک کردی یادنمای دلال سوتا که مازونای شویشی بگیری سرخط تلفن ماده همسروکی DBP یلی جبرز ابراهیم اشک حاضر برز اشک خیرامه بلتنما yani خیلی داری برز اشک اورو دوا فیست جایو که PKK وریا هیرس و 6 سران آمیر اوناین میتینگ ورازیا اتمسفر میتینگ اورو سنی بی کانجی مساجی آمداین ماشماره بگیرش من گوشتاره کنه از شمار نها واجی اتمسفر میتینگ زحوش بی هزاران گل اشوازی کردتیا به جوشکی هری مازن راجیا شمازی زانه دام زاندنا 22 سالان و 32 سالان به جوشکی هری مازن همه کردشی برز خطیب دیجده تیاب yani madde millet vekili matiyabı gel bu coşeki heri mazın tiyabı yani evke madde Firozbayi madde onazi saat hayat çağrına hünermende tiyabı coşeki heri mazın abi ked kurtamış kerdi برز اشک از وانا سپاس کنا و شوار بی سوتا توربیه نشما بمانه وشیده یادنمای دلال در حق ویستو حوت مجدارده جودا مستاینزی کمیته ناوندی PKK و کنسey رایورنی KCK را آمه دا مستاینانده آمزوان که PKK بیو اومده پیروکین شاران دامستان دواجیاکı هیرسو شش سریو بیماون شیاشی شورش راشتی و تاریخی تکوشن دستانی و تاورته اسکر کردشته hayra anciyakı خورداش شهر کردستان پیرو شهران بندستری بیوچمی ilhami PKK و روناینا PKK و تکوشن جه پارتیا چارنا شارکı کردو پارتی اونیا دوام کرد شورش کردستان اندبیا شورش روشلاته میانی پارتیا ما هر ور و شار ما قطیام و سرشتش فاشیستی شورش ما خنکنای نری و کایان ری تکوشین ده پیل و خوردایش طولوتنی شورش کردستان هیرا و خوری کردن ده هر دمیراجی ده حاضر و بی ایدا و قرارینا پینی اسکره کردست PKK پیروقوتان دموکراتیک سوسیالیست و سربستی را ونگدا که وشی سربست و رومت ورته وطنی بی همسرکن کنسey rayverni KCK'zi der hakkı seraçarnayna ronayni PKK'de juda müsainda. همسرکن KCK da zonayan ki PKK Avrupa'ya şare kurdeni omu de piro şarani heremiya. Sara hirusu hautin ye tekoşinedeki PKK tekoşine serbestiye şare Kurdistan habana kanagırz veşiye serbest u demokratik nanaro roşrat miyanide kriti veşiye serbest u demokratik kanara. اسکر کردس واژیاک PKK جو شار وند بیای نرا کرده روشلات میانی ده مدرن شاران نتو دموکراتیک وشی دموکراتیک و سربست و تورته و نیا واژیا PKK جو پارتیا که بنشرتان گرانده تکوشینی کنا و کناسر ناریوارا کی قیتا جو تنگاسیه ورنیه تکوشین سربستی PKK جری رایورنی کنا نیگروتا PKK bina binge tekuşneke aya heta Avroda çar lete Kurdistan'da ve teورته u garanti eweşi demokratik u serbesti şare mabiya KCK eskere kerdişe xo bina vengdaş qadina vengda meşare Kurdi u şaran roşat miyani ki dorme xeta felsefe ideoloji teori u politika rayvera apo de ju bebe tekuşna xo berz bikari Koordinasyonu Hareketi Ceniyane Kurdi KJK u Koordinasyonu Hareketi Gencane Kurdi Komali Civanzi ebeju da mustayin hirisu şeşin ronayina seragere PKK bimbarek kerdi u silami kerdi.
Koordinasyona Hareketi Ceniyan ye Kurdistan KJK bıjü eskera kerdi senuski serraçarnaya ronayana PKK bimbarek kerdi. KJK da zonayane ki roye xoverdayis u xeta PKK roşilat miyanede biya name tercike alternatif ye serbestiye. Koordinasyona KJK hayr ont role u tekoşina PKK ye sevata serbestiye Ceniyan ser ard zonki PKK serbestiye Ceniyan her çıra berz gureta uniya devam kert. Rayver Apo PKK'de rexistin ordu u parti biyayene Ceniyan naro u verte şoreşe de şoreşe vrast. Xeta PKK ki biya partiye rumetane Ceniyan, biya beritan Sema, Zilan, Sakine u Arin u niya biya sembole serbestiye u xoverdayız. Evroki Ceniye Kurdi gore felsefa Rayver Apo bene militane xoverdayok. Ma serraçarnayane ronayane partiya ma PKK ye hirisu şeşin reyna bimbarekkeme. Hete binra koordinasyona komalan civanki bıjü mesaj serraçarnayane ronayane PKK bimbarek kerde. Komale Gencan mesaja xoda veng da Gencan uniya devam kerd. Tekoşina PKK evro rojdeme Piero dinadı zacena PKK biya Omed u venge Piero şarane bine destan. Mesajdı hayronziye xoverdayse kobanye ser una veng da istiya. Ma gence Kurdistani mirasoku şehidama veti verte gunezire vayir vecime bu roye şeşu hoti zotmeye herza bu tarnime kobani u iye ki tarih nusni inan rabime PKK'de zayxu bicerime. Koyane Kurdistan harde pauteni medyazi vizir ebjuh merasimi da gird seragere ronayş PKK bimbarek bi bade kombiyayin u merasime askeri bername külturi viraziya nikazimaye dimenam piya tamaşa bikari. از کراسو بقاتل ما ولا سري ولا سري ولا تمزارا هاي تمزارا تمزارا بارك متشكي ديوت تام تمزارا هاي تمزارا سربي تبيتشي Yadenmay deral fermandariya karargaha navendi pauteni şarzi ebju damustayin ronayş PKK bimbarek kerd navenda pauten aşkere kerd ki made tekuşin ebe serkevtiş tacidar bikari. Fermandariya karargah navenda pauteni şarzi be aşkere kerşen üstki sarager ronayş şehri seşin ye PKK bimbarek kerd. Navenda pauteni şari damusna ke PKK partiya şehidana uynavat. Şahsı hakkı, mazlum, Kemal u Xeyriyan, hatta Egid, Zilan, Erdal, Şilan, Viyan, Adil, Nuda, Rüstem, Xabat, Mehmet, Rojin, Hüseyin, Kerim, Reşit, Sara, Arin, Gelhat u Dilşeran, Mapero şehidana xoye ercayı, eke roja avli hatayin ke bugonya xo davay azadiya Kurdistan rejnay virane. Fermandariya karargahı damusna ke PKK her sar xovardayşeni destani re şahidi kerda uvat, PKK'yir hemveri faşizme Daesh ake noktayı peniye pedmendiya dünya ifade kena be rayveriya PKK takoşina xele mühim yana ramten. Takoşina ye Şengal, Kerkuk u Mahmur ye hemveri faşizme Daesh'de PKK rolü rayverkay kena. Eşkere kerşe fermandari beni vatşan qediya. Ze kuatene pavçe şare Kurdistan be bavari u karardariya ke xata serkevtine ake PKK temsil kena ya be rayveriya rayver apo mado be serkevtun taj bikari. Mahone saragera و انکرش پارتیاب خو پرو شهر خو دوستان خو و پرو رنبازان خوی خوردایان بمبارک کنه.
Rîwalê seragêra ronayişê PKK ji damostayên zî kongre gel û tepişteyanê dawa PKK û paşk girotxaneyan ra Amê damostayên di vajiya ki anki soz Ame dayen ki wayrê erciyanê şehîdan bîrovetin. Hemserokîna kongre gel bi mesajekê seragera wankerişê PKK rayverê şarê Kurdî Abdullah Öcalan û pêro qehremaneke tekoşîn kenê şarê fedakar û dostê Kurdan bimbarek kerd. Kongre gel dawamiya mesajê de eşkera kerd ke rûnayişê PKK heta înke her sereke viyar tara serda Kurdistan her qedeke tekoşînyana dayên bedirnayişê gird viraştî û rewşeke esta bedirnaya ûvat tarîxê PKK tarîxê azadbiyayişê ser esasê bedirnayişê humetê Kurd de biye îrade. Tarîxê PKK tarîxê newra biyayişê Kurdê azado. Zew bîna damiznake sîstema modernîteya demokratîk biya hêviya pêro şaranê Kurdistan û rojhilata miyanî. Hemserokiya kongre gel pêniya mesaj de eşkere kerd ke armanceyê neewlî azadiya rayverê şarê Kurdî Abdullah Öcalan'a û seragera hîrî seşin yê PKK de pêro şarî dost û hembazanê xorê serkeftin weşt. Tepişteyanê dawa PKK û paşkê êkek Girotxaneyê Kurdistan û Tirkiye derê biyo mesaj seragera PKK bimberek kerd. Sername Girotaxan Denîzkaya eşkere kerdiş da. Eşkerekeriş de vajiya ke PKK coğrafyaya Kurdistan'da se sarana sistemake bi zext, zordarî û şereke ciyane hemverê înan politika Çînê kerdişî benefes verdayişê ramena biya hêviye xelasiye demokratîkê şaran. Kaya vat mazê tepişteyê dawa PKK û paşk gunê bine her şertan de ercayînê partî bipawê. Demostanîn de vajiya ke xeta serkevtiş û serbestiya şarê ma PKK kevana seragera xwe yê hîrî sotin. Tepişteyanê PKK û paşk soza weyrûetişê ercaneke şehîda nafirnayî da. Azaya Konseya Rayveriniyê PKK Elîf Ronahîzî derheqê ronayiştî ajansa xeberan Firatî re qisê kerd. Ronahî aşkere kerd ki PKK ji partiya Ceniyan. Azaya Konseya Rayveriya PKK Elîf Ronahî röportajda hayr ond xweverdayî Ceniyan ki bi PKK avê şî ser û ardzon ki PKK di rolê Ceniyan ronayene zira hata euro muhîmo. Ronahî vat her merheleya avêşiyayî se rayverênî di veca werti ki heto di bingeyîno ki rayverema û PKK ferqin keno Ceniyan û mesela serbestiyê re necdî biyayeneya. Vilavoka ronayena PKK di statûyê Ceniyê Kurdî ardiya bîzon û sewata vurnayena na statû hayr on ciyabî muhîmiya xweverdayîsî ser. Ronahî da zonayenekî PKK re tewrbiyayena Ceniyan verêzoy kultûra weşiyê vurne û vat Ceniyekî en sifte gurenayîsê îdeolojik eskerî de ca guret gulleya en sifte estî perwerdeya en sifte da nî cenî heta nika xeyli sifteyê nedî koyt ser. Elîf Ronahî vat felsefa civiyayîs yê rayverema bingê xwe ser di kokra vurnayîs xora esas cena. Hereketê serbestiyê re tewrbiyayena Ceniyan ra dima teyna zimatdiniyê PKK'dekî vurnayîsê muhîm pêdabî cenî avêşiyayene de rolê xwe ardica. Azaya Konseya Rayveriya PKK merheleyekî xweverdayîsê Ceniyan civiyo ard verî û da zonayenekî naxweverdayîs rêxistinanê sifteyan ra heta kêjeke maniyê girsî ser ra verdira. Ronahî vat merheleyê nikayên di PKK restê zimatkeniye girsê nayê de rolê rayveriya Ceniyan xeyli muhîma. Lê we PKK de paşk, lê we KCK de KJK, lê we HPG de Yêjiya Star avêşî. Elîf Ronahî hayr ond sistema hemserokiyekî xweverdayîsê Ceniyan di roniya ser û vat xweverdayîsê serbestiya Ceniyan Kurdistan'da lê we xweverdayîsê zimatken de avêşî hemserokiyekî sazibiyayena qezancanê na xweverdayîsa. Kampa Mexmûr Şehît Rûstem ya ki Hereketa Serbestiyê Kurdî bedelê girdî daydi zî ronayişê PKK ev coşê da roşan ame pêşwazî kerden nika zêdîmenî.
Denimay Delal mava seraçarnayina PKK her cadeyene bimbarek kerden Sinore Kobanira hatta Sukan Kurdistan u Türkiye Kurdistan ji hiri suşeşin serageyra ronayş PKK bi numayişan bimbarekeni. Saratarnayana ronayana PKK şundoru Kobani devam misainter yepir sustiki bimbarek bir numayiskarı nöbe ave şuyayis vrasti. Demira bir slogan oklamana roşana nevera biyayini bimbarek kerdi. Nazade parlamenteri HDP İbrahim Ayhan Kasiker dovat rivala na növe biyayenira euro rojlatimiyandı ju şoraşada pili yena cüyayeni. Tohum iki hirisi ses seri rave amı östeni royu huda koverdayışı Kobani. Öderiziki vijör sondu meydanandı bir. Zafezi genzan heti seyan kesira roşana nevera biyayeni ronayena PKK bimbarek bir. Van o kazaya nezidiki şar meydanandı bir zeri sükü taha bostan içidi şia isvirajiya. Onca tor tahane Edremit'teki bir hazaran kesi ve jiyay meydanan o ronayena PKK bimbarek kerdi. Slopidiki heti inisiyatifi şarra junumayis amevrasteni taha başaktı bir terbiya yana seyan kesiya bimbarek kerdini amevrasteni. Cizirdiki bir aynı armanca şar serlingandı bir. Kaza Merdin Şemreh Kosser, onca kazayana Ahmet Piran, Kaya Pınar, Çınar, o Bismil, Tahana Sayren Tepe, Nokta, o Akpınar'dı, Saratarnayana Ronayana PKK bimbarek bir. Ostomol Taha Kartal'daki heterehistina HDP'ra vücü numayisa Saratarnayana Ronayana PKK ame bimbarek kerdeni. Zewbinzî xeylê xistin û hereketan ebe damustayînan ebe eskerekerdisan ronayên PKK bimbarek kerdî û nê eskerekerdisan de waziya ki PKK listeyê terora bîrovetin. Kongra Hometa Demokratik Kurdi Avrupa KCDE bijî mesajın üskiya Saratarnayana Ronayana PKK bimbarek kerd. Evropi hazaran şehdan efsanevi gerilaya serbestliği yerisi seslerin tekoşuna bişarı Kurdistan'a Homata Demokratik idina ferkerke PKK rümeta onuriya. KCD'ye dazonayniki PKK Musul rahata Kerkük, Mahmurra Başur rahata Rojava u Kobani vayiri Hoverdayşı destaniya. KCD'ye Saratarnayana Ronayana PKK bimbarek kerd o mesajı hubina vengdayi sakedina. Vengdami pörü şari horiki Hoverdayşı Kobaniri vayir veciri. Liste teröraki şari Kurdi kırmızı kabul mekeri. Bervan nayi vengi huberz bikerimi. Partiya Vurnaysi Demokratik Mezopotamya o Federasyonu Komalane Ezidyan ki bir eskara kerdisan Ronayana PKK bimbarek kerdi. Partiya Vurnaysi Demokratik Mezopotamya eskara kerdisi xode şahsi haki karar o arim mirkandı pörü şeydan PKK yat kerd o da zonayni ki PKK biya sembola nevera biya yeni hoverdayış kamiya netevi u serbesti. Federasyonu Ezidyan hayront nevera biya yena şari kurdi ser ovat hareketi serbestiye rojlati miyandı biya aktörü en mühimi. Kongreye Hometa Demokratik KCD'ki derheki Saratarnayana Ronayana PKK'de ju eskara kerdista. KCD ardviliki PKK bixu hoverdayış şiver serestisan çeteyeni Daesh rapiyazi evliyayi şaran gurutuya. KCD vaski PKK listeyi terörra biro veteni. Hetibinrar rehistina karargaha şoreşgerin ki bir ju eskara kerdi Saratarnayana Ronayana PKK bimbarek kerd. Eskara kerdisti tökoşuna şari kurdiyaki bir bedeli grana berzviya amislam kerdini. Karargaha şoreşgerin omid kerd ki hirisi hotun seridiki bir ayveri ya PKK'de şari kurd biresu serkevtini. Denimay Delal nika serxeta telefoni madı siyasetmedarê Kurdî Birêz Süleyman Günyelî hadri mawazanê babeda ronayşê PKK pêrexsê bikerî. Birêz Günyelî xeyramê bültenema. Xeyrim yandı. Birêz Günyelî her çiqe mavajê hetê fermî de hîris û şeş serbozî la çewre seriya xwe ravêrdi têkoşîna serbestiyê Kurdanê merhaleyê de zaf zehmetî ra ravêrd û amê naroje şima şenê derheqê nayde seva jê PKK hetê jûbiyena neteweyî de hetê serbestî û demokrasî de hetê dasrasnayena Kurdan de çi vurniya şuma şenê seva jê?
PKK qande şarê Kurdî ma şenevacê ki rojên de neweya jiyan dikin newe heme çî kişta siyasetê kişta felsefî kişta mavacê jiyanê heme çî xwe pe ma şenevacê PKK dest pa kirdo hîstu şeş serî verê tuwata boyne cira Kurdistan de heme çî qedexevî devleta Türk orduya artêşa xwe ya Amevî Kurdistan dersin bi qatiyamî viraştî bî dima ser erd û bin erdê Kurdistan talan kirdbî aliyê em ziwanê Kurdan em nasnama Kurdan heme çî qedexe kirdî vatê Kurd çiniyo eyra em bavacekê hewta heştay ser dima PKK wariş difin ra boyna Kurdistan ra serokapo va ez ney قبول نکنه و جیان اونا جی از قبول نکنه قانده ای جی ایدئولوژیون در نوه فلسفه‌ن در نوه که عرض کردستان سر و کارت و مواجه توهم جیان در نوه سرکفتن قانده سرکفتن یا رایشایش نوه دست بکه تبوین اورو کوبانی را تبوین شنگال را هر چهار پارچه کردستان را her که شهر کرد وارسو نگاه سر و اوه PKK یا رایشایش PKK دسته کنو و جانو که PKK چینه بو ایجی چینه بنه خاندجی تبوین کوبانی را برخودان کوبانی اورو دنیا ده جهان ده نام داو جنی کردان جامر کردان جوان کردان ایرو اورو ناسنامه قاند ناسنامه خود تینانه قاند رجلات ناوین قاند انسانیتی لجه خرامنه و نجه خو اثبات کردو 27 مجداری ده حوتا و حیشته کسی توری امن نکرده باور نکرده که ما بیره نه روزان ساید شهیدان ده مارا شاید تکوشین yani تکوشار مارا ساید شهر مارا ما می نسویه و از اونی باور کنه که روزا سرکفتن نزدیه ما همه فن را آزاد بی برز گونیلی از وانه و شوار بی سپاس کنه سبب توربیه نشما و مساجان نشما نیادن مای دلال ورا ظلم زورواجی و انکار و امها رح خورداری PKK اورو کوبانید رامنو قوتان پاوتن شاریه PG و YPJ به رح که PKK آ کرده گام به گام نزدیه سربستی بنه پرودایش ماوین چتیان داش و قوتان پاوتن شارکه حوتا و هیری روژی پی خود ورادای رامنو قوتان YPG و YPJ به نمایش و خوردایشان خود در بی گردی وسنن چتیان رو ناوند چاپمنی YPG در حق دتایان پرودایشان وزرد زونایشی دای چتی هوردانه که ابهریشان هوانا نتیجه بگیره وزرشاند زی جپی روشرات پرودایشی رامیای نو جپی دی YPG دستای خیلی تفنگ گران و جبرخانیان چتیان سر جپه باشوردزی قوتان پاوتن شار ورا چتیان وزرشاند نمایشان وراشتی نتیجه نمایشاند جو موتوسیکلت چتیان امهابی گوره کامه تثبیت کردن حوت چته کشیای جپه باشور روژاوای کوبانی ده منطقه مزرع اربوشتزی ورا کمان چته نمایش ورازیا گوره کامه تثبیت کردن اتیادزی دیده چته آمه کشتنه نیادن مای دلال سر کشتشی رونایوخان PKK را ساکین جانسز و دده آلوزجی فیدان دوان و لیلا شایل مزرا وقتی دو درگراورد لا رغمنا وقتی بیونگیا دولت فرانسا دوام کنا و عدالت هونا نیرسیا جای خو کردستان جان زی هر هفته نو هفته زی و زیرزی میداناند نا بیونگی پروتستو کردی نمایش پروتستوی کردستان جان یه ورقاتیاما پاریس نو هفتزی دوام کرد. زی هر هفته روژا چانشم نو هفتزی پاریسی کردستان جی بواشتن روشنی کردن قاتیام و جای میدانان.
Kurdistan ji ki ver navendê civakê Kurdî Demokratîk de amê pê het, eberê Sîmanê Sakîne Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemez bi slogananê edalet û roşnî mapêrokên Sakîneyê Leylayê Fidanê cenî cûyana azadî raşî. Badê raşîn nûmayişkarê Rûsyayê ver bi royê Enformasyonê Kurdistan cayokê qetiyan viraziya. İtadê derheqê nûmayiştê qiseyê amê kerdin û waştina edalet amê wan. Seragera qetiyama newê Çîlerê çewres û panc rojê peynî mendî. Konseyê Demokratîk yê Kurdanê Fransa xwe seragera qetiyam di nûmayişanê protestorî ra keno hadire. Destê Çile Kurdistan jî diştirê Parîs û hesabê qetiyam perskerê û waştina cezakerdişê kiştoxan biyarê ziwan. Heta bîra xeyrê sûk û welatanê bîn de zî qetiyam amê lanet kerdin. Sûka Almanya Hamburg de zî Kurdistanê jî zey her hefte bi pêşengtiya Meclisa Cenyaniyê Rojbîn de ver Konsolosya Fransada amê pê het. Şêrîgî waştina edaleta ardî ziwan û bêvengiya Fransa protesto kerdî. Her zewbîn vajiyakî nûmayişa hefteya bîn Domûk Bergstrasse de viraziyo. Sûka Almanya Berlin de zî cenî verbana balyozxaneyê Fransa de nûmayişa bêvengiya şima hemkariya şimaraya viraştî. Nûmayişakî meydanê Brandenburg tor di viraziya de pankarta ma xwe vîra nêkerd, ma de xwe vîra nêkerê abiya. Nûmayiştî damostayîna amêdayan û vajiyakî rihê têkoşîniyê Sara xwe verdaşê roja varê raydamistneno. Ya Dermayê Delal Serokê Partiya Nijadperweriyê Tirkiye MHP Devlet Bahçeli o ki terteleya Dêrsimê rewa damistneno û kesê ki na tertele de amê qetil kerdin zey terorîst bi name keno meşt şino Dêrsim mijan û sazgehanê Alewiyan Devlet Bahçeli îqaz kerdî û vatî ki wan nîro Dêrsim her zewbîn hadireyîna protestokerdina şîyîna Devlet Bahçeli yenê kerdin. Serokê Partiya Nijadperest MHP Devlet Bahçeli wazeno 28 mijdarê şero Dêrsim. La Dêrsimî vervanayê her sexwe anezon û vanê ki honek niyamo Bahçeli wavatî sexwe bivurno meşero Dêrsim. Dêrsimî niya qesê kerd. Cezayir Tiltay fekê Bahçeli ra her waxt verva Dêrsim rikeveca. Kam ki pîrema Sey Rıza jê terorîst name keno û bêxwe terorîsto. Dêrsimî cevabê xwe dane. Cihan Çeşitçi, Sey Rıza û hevalê xwe kalîk û pîrane maye. Hora çiyo ku tu ardı zon beso, tuhana çıra yene Dêrsim. Özden Korkut, Bahçeli ardı zon ki ekibiyeni tertele bexu virastene. Nika keso ki naivano Dêrsim'de çıkare xwe esto, bi kamcî cesaret yenoyta. Ali Önal, Dêrsimîz kergan niye, terörist niye. Hora Davutoğlu çiyo ki umut kert, Dêrsim'de restezi niye bi, Bahçelikin niye beno. Bile şindore Dêrsim rame verno. Haydar Kılıç, terteledi kalkemi katil kerdiyo, na deze her vakt zeryane madebi. Ez Bahçeli rica kön ki meyero Dêrsim. Na dezi ne Davutoğlu ne ki Bahçeli fam yekeno. Neriman Dönmez, eki Bahçeli honda hekarete koradı ma once wazano biero Dêrsim, na behekino da engirso. Meyero naza man yewazeme. Şemsi Tebrizgel, Ave ma şar şoreşvani honda katil kerdi kisti nikaki yeno Dêrsim. Ma bi katil karene xoda haştiyen yekeme. Umut Balıkçı, Bahçeli faşist Dêrsim'de yeno levukam. Eylem Çelik, Bahçeli eki vere yade Sey Rıza'ydı çevt beno u efek wazano va biero. Zobe qayta meyero ma tornane Sey Rıza'yme. Ma kese bu nazihniyeti Dêrsim're kabul yekeme. Hetebin ra inisiyatife meclisa sukeye Dêrsim bıju eskera kerisi çapameniya ardzon ki Dêrsim'de ziyarete Davutoğlu teyna savata xetnayene hometebi zirate wa neveciya yine Bahçeli ki hona revra feke xu bizo raya xu bivurno meşero Dêrsim. 28 saziye Alewiyan ki bıju eskera kerisi nuski qetliamane Dêrsim, Mereş, Sivas, Çorum, Gazi u Gezi Artveri u da zonayene ki Dêrsim're şiyayene Bahçeli ju provokasyona. Eskera kerisi vajiyaki zımata Dêrsim u Alewi Bahçeli ki destici de gonyesta Dêrsim'in yewazene Bahçeli zaye bimbarek qılerim mekero. Saziya Alewiyan sevata protesto kerdene na ziyareti venk da zımata Alevi u hevalane xu. Tenamaya Kırmanç ki nevey Euro niyabi bimane weşide rojleşme weşme.